Poštovanje, moji dobri ljudi. Vidim da se svaki dan vrti jedna te ista tema, hoće li biti rata ili neće biti rata. Ovi ljudi koji su bili učesnici ovog zadnjeg rata, 90% njih ne bi volilo se desi rat. Zašto su ratovali? Ni zašto. Izgubili su nogu, izgubili su ruku, izgubili su svoje najmilije. Ostali su oni živi, šta imaju od ove države? Nemaju svoje najmilije, nebitno ko je. Da li bio Srbin, Bošnjak, Hrvat. Izgubili su svoje najmilije, zbog čega? Zbog njihovih interesa. Borbe. Kakve borbe? I ponovo se vrti ta tema rat. Zar može jedna osoba koja je bila učesnik rata da živi od 100 maraka, od 200 maraka, nebitno, koji je preživio i teška ranjavanja, koji nije sposoban za rad, ima 100-150 maraka od boračke. Sve moguće ljude koji omladina koja potencira taj jebeni rat, nabijem ja javno ovako na kurac. Svakog Srbina, muslimana, Hrvata nabijem na kurac koji potencira rat. Potencirate rat, a napretka u ovoj našoj državi nema. Nismo se još oporavili ni od zadnjeg rata. Koliko već ima, 30 godina. Je tako, nebitno, 20, koliko, 30 godina. 25, 6, nebitno da ne govorimo u godine. Još se od tog rata oporavili nismo, vi hoćete novi. Zbog čega? Zbog njihovih interesa. Jer im treba u njihove džepove para. Šta ćemo mi imati? Nećemo ništa, burazir. Što bi rekao Ramiz Zmaj, čovjek je 100% u pravu kad obećavaju borcima da će ići na bauštelu u džipu, da će imati svog vozača, a idu na bauštelu da rade. Mrzim naciste. Imam prijatelja koji nisu moje vjere, koji su sa mnom ok, a čim je neko provociranje Srba, oni to podržavaju, burazari moji. Ja takva osoba nisam. Ja ako slušam Baju Malog Knidžu, burazari moj, slušam ga u kući svojoj, ne želim nekoga da uvrijedim, ako me razumijete. Znači, ako se krstim se u kući i nije to sramota, to je moja vjera, burazeru. Ne znam šta, ali ja ne želim to da uvrijedim svoga prijatelja. Ne želim da uvrijedim svoga, što sam pomenuo Baju Malog Knidžu. Jer je čovjek, znate, sve kakve ratne pjesme pjevao. Znači, on ima lijepih pjesama ovako koje nisu ratne. Ali, burazeri moji, ne želim nikoga da vrijeđam. Znači, imam prijatelja i Hrvata i muslimana i sve. Ali opet ja mislim da ti ljudi mene ne poštuju. Jer ja imam neko svoje razmišljanje i svoju neku petlju u vezi toga da svi smo mi izgubili nekoga u ratu. Ja sam, nebitno da ne pričam sad, i na Kosovu, moj otac je bio pokojni iz Kosova i tamo je nastradalo dosta. To je bilo ratno vrijeme, to se ne može promijeniti, ljudi moji. Znači, sa svih strana je bio genocid. Sa svih strana. Nije samo sa srpske strane bio, sa svih mogućih strana. Ako budemo pominjali sve moguće strane, otićemo daleko. Jel treba ponovo da gubimo omladinu? Onaj Mijatović što je rekao kako se zarati uzeće uniformu BiH i to. Buraz moj, ti ćeš prvi da uzmeš cipele i pobjegneš odavde, koji svi ostali. Jer ste pičke najveće, najjači ste na jeziku, ljudi moji. Znači, najjači ste na jeziku da zavadite ove 3 nacije, da zavadite ovaj narod. Znači, gadovi ste ljudi, gadovi ste veliki. Smradovi, sve jedan do jednog. Znači, hoćete sve moguće poskupilo, ulje. Jer mi smo fuj nacija, nismo složni.
svađamo se, udara Srbin na Srbina, musliman na muslimana, Hrvat na Hrvata, Crnogorac na Crnogorca, brat na brata udara. Zbog čega? Zbog pišljivih para, zbog jada i čemera. Zbog toga, burazer, mjesto da se složimo, da im jebemo majko svima političarima, govnima, da volim Bakira Izetbegovića, da volim Dodika, da volim Draška, Miću Mićića, bilo koga. Zbog čega da ga volim? Voli li on mene? Voli li on mene? Voli me toliko što će me poslati u rat, da pucam na nedužne ljude. Zbog čega? Zbog njihovih interesa. Jer bi njima bilo dobro, jer ima to u džepu. Mogu se nakrast dok je rata. Razmislite malo ljudi, jel trebamo da ginemo? Nećeš da ideš u rat, prebiju te ko vola u kupusu. Opet nećeš da ideš, ubacite u zatvor pa te mlave. Ko? Tvoji ljudi, tvoja nacija, ubija Boga u tebi, što nećeš da pogineš. Jel nam treba to, bura? Malo razmislite o svemu. Ovo kažem i za Bošnjake, i za Hrvate, i za Srbe. Ovo nam ne treba u životu. Samo se potencira taj jebeni rat. I Bakir, i Dodik, i svi se on sve lijepo da osjednu, dogovaraju. Ja radim te humanitarne akcije. U stranci nijednoj nisam i ne želim da budem, ali svako iz te stranke, nebitno šta je, ko želi da se uključi u neku akciju, za mene je veliki čovjek. Na primjer, Dodikova ćerka često se uključi u moje humanitarne akcije. Meni je drago, meni je veliko srce. Iz SNSD-a, iz SDS-a, iz DNS-a, nebitno gdje koja god stranka, meni je taj čovjek dobar čovjek. Znači, kogod se uključi. Samo ovo je prešlo svaku granicu. Znači, nemam protiv nikoga, samo treba ta politika malo da se stabilizuje, da valja. Mi nemamo države, nemamo politike, nemamo nešto, samo njihove interese. Eto, već dugo vučem tu, svaki dan se izbacuje taj po nešto, rat. I ono me je dotuklo, burazer moj kad je Mijatović rekao da će on uzeti uniform. Pa druže moj, neš ti ništa uzeti, samo jak na jeziku. Znači, nula si od čovjeka, burazer moj. Znaš što si nula od čovjeka? Rekao si, ako bude rat, znači ti taj rat potenciraš, znaš, da omladina gine. To treba. Kaže, Bosna i Hercegovina uvozi radnike iz drugih zemalja. Što uvozite? Jer ste, brate moj, otjerali svu moguću omladinu. Sve moguće dobre majstore, sve moguće dobre zanatlije, sve moguće radnu snagu koja je htjela da radi, a nije mogla zbog čega. Zato što firma Vodovod, dok je bio direktor taj, da ga ne bi imenovao ovdje, da me ne prijavio policiji koji svako govedo, što me prijave policiji jer kaže misli, pa ga boli istina, je uzmo 10.000 maraka za radno mjesto. Nakupio 1 milion za 2 mjeseca, otuđu čitavo preduzeće. Šta radiš? Aj samo snimim samo za... Izvinjavam se, neću sjeći pa za to. Otuđio svako moguće preduzeće. Zbog toga, znači ljudi, trebam ti dam 10.000 maraka i da primam posle platu po 800.000 maraka. Sve moguće ljude se takve otjerali, dobre ljude. Gdje su sad oni? Po Njemačkoj, po Austriji, po Holandiji, nebitno, otišli dalje za Ameriku, nebitno. Tamo su vrlo uspješni, ljudi su ih prihvatili. Prihvatili, rade, imaju normalan život, normalno mogu da obezbijete tu svoju porodicu. Šta ste ovdje uradili? Gdje sam god radio, za minimalac sam radio, minimalnu platu, i još mi pored toga jebu majku. Zbog svake sitnice moguće. Da odem nekome da prijavim ne mogu, jer su svi zajedno. Ako si gazda neki, šef neki, odmah si tu s malo jačim ljudima. Goveda je.